Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya orang gantengnya Rantelemo berada di Tanete, Lembang, langda. Ya rampun ampatudu teman-teman. Nah, mengusuk lantang ini.
Jogo sana. Biar paninakan dia bar kena lepungan mas sama ini kanina. Mama. Tama sambayang. Lasangan na ambe na anak na pinamasallo. Amin. Pakamasemi opuang tumang kami papayan. Apadolo jomay to opuang. Laki tarima masolanasang parokoy ka matuturan baru. Umpotete anak mi puang Yesu. Tutuo siya maaparenta sula kamu na pinamasallo. Totemo siya tontong sa ilakona. Amin. Bisa ambil aja ya. Mam, pesan kamu tahu.